habaho bunkenke omutawuni ya Kabgohe bwanyuma ya polisi ya Kabgohe nabo kurugumura mbara okusharaho roji eyabinazi b'embundu babire besherekeremo rojeje ya Texas bwanyuma ya polisi kugisharaho babingamo buryomwe nukwe kufutandika kufutera amasasi na zati ya gaso munju eyabinazi babire besherekeremo konka bashanga binazi babasigire nukwe kubanagisembo ndemwe Ato muzungu wa buriya Texas Road izoberi twatunga kumanyisibwa ngaharuho omushuma ayija kiba ayibira waseturuka kamwiba he mundu nyekiro kweza kujimwibaho hati omukasheshe kubwashesha yagaruka yamweta ya telebishani ahatu WhatsApp kweza kutelebishani yagaruka yaspindikira mukama wembundu ngizo za kiro mu Texas tuizo mu Texas twahendo rwiji twashange mbundu twagisho mu rumwe ndije yabeta sibire Okabo he yito bizibe bitwine omuntu naisha akizo muroji aba bakama barogezi babura kumuya he kumukwata kandi ubwo kintu government yatuze ngo umuntu yaguma yisha azo muroji mu muyo buri kimwe cyo ne kugira ki mbone uko nogira ngo baba muhire he bishano zwebi cyankiza kura kugira aba security kwata umuntu orokudomera polisi ya Kabgohe Kasore Consolanta yahamye amakuraga kandi tiyayenda kugamba bwinji ahanshongeji Yes. And it has been successful. So there is no other problem again. Yes. Operation yerekwata chafana. Yokwerinda. Twareba numuha yembundu numuha yochi. Muzakutunga niza kwahereza full report at station. Okay. Yes, because we are still working. Amakuru nugoreka ko yiberwe hembundu no kitongore cyebyo kwerinda okurugomura mbara. Masama kitwe nkabarandro zitshemere kufa y'umunonga. Abo kuba abatabutu kubantuza kutuza cemere kwa twire documents zabo kendanga muntu ebe kubafaho kandi mo especially mwen ezarojis kandi na guest houses at least umuntu bekine aho kabanta abo kwana bijane bijanye kiro nibijabwe kubine ngo mwe no fe yo munongo bazorebe ndanga muntu yeye ne correspondinga na face yeye andika abantu banyom bitabo habo kuba wota mushabe ndanga muntu muzihandike akwa imcho kizibu ekyo omukabwohe tibakandika abantu abakwijo kuraro muroji muko mugire obuvunanizibwa boguma nimureta amazina bwa nyuma yo kweza gahandika nimutwara polisi nibagacekinga kugira mwerinde koze bibi ezikwijo mukabwoho rojeje ya Texas abantu batwire baro kugitunga kakomo ahabwo kugumanira za buryomwe etafire yo kubiha hebhandiko ebiro kubagambaho gasha kwa Sheikh Abdulatif